And Minister Joy Fatma Bishop Jala Patina the editor of the Child. If you happen to be in the house of the Lord, somebody shout hallelujah. Amen, amen. Fasa o besi lo fasa mo pe mo matu. Esa. Sawa matu. Ya, I vi ingai na tua. I jam tonight my lumal maftana tama my section of north. Ya, ole amato tam fire to vatu le vi inga maftana le tua di mato vi inga le detail ole more mato besi. Hallelujah, hallelujah, amen. Ole vi inga la ole tua di detail ne ai vai me na no mato afoi besi. Olo fa pene ya tu mato telefone. Ya maria no mato o mato upolo mato telefone. Ele o mato no Facebook. Alo tau fai tu mato upolo ne taia. Ya mau numa vi inga le tu mato. Ele besi ne taia so fa Yesu.